Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA Kamaulai constituency uba proses ti sau kami ulapan pau ya kajing snokia halor kajing kela rongle kawa umshing namar kajing toy dot jabo kabalabi na ka Directorate of Dairy Development kabadan hamauyong japung syakani kawa kabadannya ka telong kabajusam bam di ya kathan mauyong barok kawai MLA ula kerpat ya ke Dairy Development bahkan simkia ban penbet ya ke ni ke jing pat bahkan am peteng shu ban jiab yang kumni hadin habut habaya dei ba ke ni ke jing haga sngi balang ka sautrik ubnai nailar arajar arpuai ki nongkit kam ke dorbar snong mauyong japung bat mauyong rim kile yakendo ya u director uba JA war haga jingdon rengkat ki wai di ki head officer baladon langru ki head officer na katanat PHE nalor u MLA ka time haba kren halor ka jingto dot jabo urang ba snong ka mauyong japung uba Anthony Kharkongor ula penpau ba mau bat ka snong kila sngo bitar bha haba ya dei bat kani namar ka lakta ya ka umbam di jongki Hadin bakila deb banjurib ya ka jaka pentu jabo uba JA war uba dairu director ula kular ban simkhia ban nangni shakhmat kanam donshu ka jing pentu jabo shawa namar makiru ki sngokhia bha habaya dei bat kani ulia thoru bakila rai ban thau ya ka committee ne ka banta ban khmi ya ka jing ka ban shashkor ya ka jing ujor bat upanru ya ka jing kershan ne ki borsnong ban don ka jing trailang rengkat sementara pitan baik tu pai beri stay karena ada kejitan ni orang bet pas super ni susu dia uni pai jumpi bawan pelang ni boleh kan ni apa pitan stay du bukan ni kami apa asli pai boleh ni ini nak mentan kecil lang ini berasal ini lawan bukan ni ke jauh kalau tu kena pakai mereka pun, kena pakai mereka trik saya nak pintar dengan pintar ni. Jadi kan ni kan. Ada pintar, mereka mungkin kerja kan. Pintar, mereka mungkin. Pintar, kena umur itu pasti. Apa nama tempat ni ada sini lagi ni? Kita sih pengelang tu ada ni. Kena, itu pun dah le. Apa utak ujuk ni. Tengah kalau ini. Ka jingwan jungi kalau ni kemel nanti ba kani ka jingwan kan penbha kanam don su kono ka jingthot ban penjat ya kamai maryang ka bang susi kalau na du ki kisnam ki ba kindat kwar abang dangdon hak central dairy ngalo ong ya kini ku hisab nan ni pechne ngala airu ka jingtho ba ka jingpentoj dot ki jongpi sa kawa umsing kalau dai ku bos susi kido penat ki upload ni dang supply do dang kumba arlai benai te henry kita kido ki bangi pelai du kilong lan ailut la upload bila super home dengan tiap hadu kanu ka jinglong bi jong kata ka dot ka bumi dang ne la se ka don ka kanja aset ne don ke ai nomor bangam 450 ya ka rukom trikam hang ne ha ka kolong kumni imat yin hab ban puli hab ban wat benia kenang bangin lap Tina kalian jungi kum ke department hingi persangkat bala ba hadin bengin ayo gitu ke report na kalian dong guys nong daga PHC tinggi persangkat bala benda ben penbah ba kamdai ben jasu sukses dan dai kamdai ke kam ke ba tang sisngi na ala ban sol je gitu kandang simpor kat tu kan sini ne kat tu kat ba dai ke jmu jungi kum kalian ke department ni ba nimdai ben pentu sathe sa umsing mar kadai ka umbam undi jong dibri buat ni la dia tu gidan ka sus la jong lu sing ga bangi pom non tayo dia te ni hing para mengi ngra ikran ba long sakum no kum noru min persangkat bala hi ba kamde bantuat kene ka tweeted effluent nangi sak sing te hangni ka por bangidan lang hangni nekayang jungi ko an pensai kini ke but kumju hin na kalyang jong ki rang ba senang yang PHC tu pada kilai kita kena bentuk mereka jing wah nak kalian jang ke depan ni ba kamdei su kan kuit isu aku menganak ni ke diri kampus kembali simpan mau opor ba nak sedang ke covid dinang ni kiba ya pek yang balik ai gitu ki care package kiba ya hai tipor dang tiang ki beri balik ai gitu ki beri ba sistem covid te
kedan kejing kabakino senyang nang ni sakit belang kasalang dai badunang ini apek lang mentah te kawai nakala perkhat ba kejing khia nomor hadian bala wan pek tu mensua ngila ele kike ndai tata kadang dan kataru te mentang perkhat mental ba hadian ke ba banum don su ke ni gidan ta kejing sukhia ba kanum don su kum kini ke ba la ka lik nang ni te ba kan kanong kejing so tenat ini bat ya kasnor kanum tan ke ba kinum kin supihun kinum so tenat ke iba kamami nang ni nomor kedi kejing ka kejing thu kejong ki nam ta kejing balang hi ke ba wa kani ke dairy kala mi lang kala ai kam ai jam ya bobon te ngin don no bat ngala kadang ke appointment semua bak kimen ben ai ke istimo ngala kadang ke komiti ke ba ngin don lang nak liang jongi nak wafsa nak dairy plan nang ta nak kinong ikmat nak PhD kindon kinong presiden rangwa snong sekretari jongka snong wat presiden sekretari jongka seng samlaro ihap panya trailang kam dai man mi so kata lada dan tak ero kinwan pen ijing duna ndai ba ngin so ye ba pen ijing duna hang ta ki ajeng mot lam ngine trailang kan ta jing ham ndai ba ngin ya pen stiu no noro kadai tang ka jing trailang tingala kani ka komiti mentangin ngin dan lang kita ki nakaliang ke dairy kinom ikmat naka representative naka PhD nang ta naka snong rangba snong sekretari snong nang ta naki sang samlaro tanang ba ngin ya nginum sya sok kum kini bukan za mengidan ro tak jing sukhia hi norba ngi sule ranya le da kadang i kaban persungsi ya ke ba marjan marpa jongi untuk ke PhD mo ban ai ya ka snong ni don hi ha ka jing Kia mensir bang imla ban ai man kasmi kau ka jabok kenta hanrai lembaga jingarap jong kini ki staff jong ni nang le bat raka pat kasnong imla ba kadon hi kata ka jing nang thot lembaga kani ka diary te nya ai kublai ya ka diary department ro ba kila ya trailang bat ni ba manta kila ya wat kila kinanti ba nang le sakmat kum kito ka jing kanhap ka mandon so nga ai kublai ro ya kasnong ba nga karpat ro ba mensuaro ki yarap ni yani bat kata ka jing yarap kan yai dan lang baik ba nakabenta ban sakriyo pai ba ngai ka ek bungiyo ba complain ka problem Kolong bana dairi kasimi kedut kestu chumsing. Bahadu maka nakaliang ka department du PhD kamban si lingba kejong ka department hi ka ajin tho kelas kan yu man pet man khmi nakai ka daw don hanu no kejing bakala. Ngai nakaliang ka sunong ki ali punju. Ngai takawan ini ka yu kat mbopet menta kalong ka ibiang. Ka treatment plan final treatment plan ka ibiang. Umi i ka flu na poke. Ya ka problem ni atip dari nakalian tu ni kuat ke insiden ke. Ada ka treatment plan kalau biang, ka final kalau biang, yo kadang nak ke insiden. In between jo ka treatment plan, hanu yo kalik nak katah ke. Shwa ka final ngan ku mangi i mene shwa ka final berpoi shan ka treatment plan final. Kadang ko ka top antu. Yo ya ka top overflow ku bapek mangi mene ta ka bi ku overflow antu kalik shu umsing. Ke ku bala suggest bula sikata bangim pa syo nakaliang ka sunong ba kini ka treatment plan di bana sa kaliang jo umsing ba pindu sa katu ikwa mangimbu no sini kaliang jo diary kadang bun pu no sini kaliang so ba ar ko lang ba PE ba kan ka diary kanang mi tuor kanang mi snap ka development ka adon gitang ini ka processing plan kala itenat tak seng kini personal din ni kala itenat kadang kala modify kala upgrade Hendai try kini kan you nuduk benar saya treatment plan kesak kunju. Kebuah isu mina nuduk dan sedang dari dikejuk hi nuduk dan dari ajar sanspa. Tuan masa dan dari kebenar sedang mentah tu kelapoi kembun. Kini bagi trap dan kilap hiam dah syuk trap mencua. Trap mencua syuk tam nak kian rimpan dan steel body. Pengiru nak kalian kesenang ikwa apa? Itu bahalang ni treatment plan light bahkan lik no syak kesenang nang bahkan light mengkata uduk sup mbak tu ni. Mari oi ba tu ni dai buan misalnya nak dikau PhD ke plan dengan hamuyong menginyo umba undi tang umba undi dan kinong sajang ke BM ke besar pun nak tu
yang nakaliang jong ni senang nakaliang jong sama ikentu kan jara dairi makin le ai no ngim kwa syu ngone ga plan kalau bari outdated tam ya hak syu akum ke modern kuma fil upgrade ikiwai dot kam upgrade lang man plan nama kalong overload sebab palat tu Kani ka complain na kapor si kapor ka banda ka liang jing ilayo baka dot ka we sebenang ni ka dot ba kompron kam syu ka dot ka lebe sya po buat mkhra jadi sebuah msing tingim kwa syu ba mi kata ka ben kong siap komiti hapan tikena tiga baar nang ta komiti kan hapan watch hanur kom bong men na ka liang jong presiden sing samla da ka long bala long nam long mata ka ni bangin daibat no ka ni nang ni da ka ni mata ka ni ka nak ni temen pandang ni kumtu ban poisti ban bu sebagai jaka kata ka syok jing start jang komiti ka balai nang ta pade dan kam nak por support kalong nak mi kanu mata kanu ka jinge nak liang jong chairman rekat ba kom rekat ba tim ju kita sim action hang tu ka bala kinde maki kiba mala pade hak ndu director ba warba ni boy ba so plan ni dan ben nak liang juki kinyarap pi kumul kam ban le Tipis ngutu mata kerong nak liang jong ba sedang digrapoi ha kapor kalong pi tipis ngutu kalong ba kajing kami kajing skosi lagi nong song sedang kajing dom bi nong song sedang temen hak ni melakukan mau na liang ka pasa lai benai so benai mah ni lockdown ipai ba nong song sedang jong ka moyong jepung moyong rim kim yo syu nakadau matu kapor makalas niu kelas niu ka baka margada kalau bala jebo ek mio po malai benai so benai klem yo maksud ai bahangai no song ding la pakhat bahan nur ko men le to por asulong bahang ni ka bahang nur ko men sakel la phone to por di kong nambang ong dang don em ka tangki ju PHC bang ngin sam ngin sam nak mata ka snong jong pe ka nak le ji ngim don de ka ju ka por ka jinge ka long baki ki yeng kham jingai nak we ka yeng sak we ka yeng to ka bayala bona yeng nak mat ki Lash kendang berde kami tinggal orang kata karba menyerap dengan juga ke ting kurbai ke hangan pembende ting so komen nak dia juga PHC marmar hi to kilai persang di to kilai nak dia juga mahane kilai persang ini drilling ru de jingkar pak jongan nak dia juga pasak menta be kurbai kalong baya ka moyong jepung moyong rim hi nakum do kono pisuk kan wa kan betul kini tikani hi menta kilai kanami si kalau nang jebok kadon kami hi bangin consider drilling Dekat jingkar part nak kalian jong ahi kalong ya kam nak kalian jong ka nak kalian battery department nak dari plan subha ban sim khialam subha ban sim khialam nak ka jingbet nak ka jingbiang jong ilang baro di kai budon kam ya ka jing stu jingbot di paramangi jom dan paramangi bentar ka basa kalong paramangi ka til klik ni kumjo kan Indonesia dong kumjo ni ka stu jingbot kan kam kai ga bamla budon kam hi tang ka jing stu jingbot tingi community ba daga jingi tristom musbility ka long ba eki ba kong ilap beng par ba dokumen ang mena nak liang jong nak liang borba kani ka plan masya ka long singi collection yo ka dot ng arja sanspa singi kami tu ikong pasal ikong ba ni arja sanspa tang singi arja litar arja sanspa litar singi menta duk 100,000 tam aba sakar duk 100,000 tam madaglang 100,000 litar singi 100,000 tangga bil banta bil jong kini ki farmers ni kala poi do de ki kror arkur tam hadi sibnai tangga bil jong kini ki farmers kani hang ni manta kani di tengah plan hang ni ki pemidut nang ni kadut ke bawan kelong borok is hasil ke adut hang ni nang ni pada ke sepenyak na sedong sependi kini kalau tang ke fasilitator kini fasilitator penirap ikiwei bawar ba yo klub sarkar bahasa bilang sarkar ini ke sarkar ini nang ni ini teman nyerap ki farmers jong tipis tu 100,000 litar singi gedut ke bagi dut ke mentagi ke bagi dut ke peni dikit beriu jengi ke jiwa kami jam ni ko bon hang jengi dongi sokmen hi ko baga plan ganang kiu atau don kami ke jengi adi tristom dongi appreciate hi sokmen ni tristom nak yang jong kung mana ba toni so komen kalong ba banikong director banikong dia nak liang jong warba ba ngeske accomplish mo ni pi blen ko kui pi no trade ha pujuk samplang kumjuru da jing guidance nak liang ba sakar head na jong kabitli department going humility da jing trestom ye ki berkhot kim yai be renti ke sai sien ka jing kerpat nak liang jonga kalong ya ka committee hapan dikena kalong ba la ka feel committee hap kendok menta ya uniu dari opsa mana beri dari opsa mengatengok kan batiknya
Maka ni mata komedi ke feel, sekarang bahasa yang pelang, nak kalian jong, nak kalian buat bahasa yang pelang, buat no sekarang di komedi ke feel, ke responsibility ke dia mata jong dari officer. Jadi orang feel, kajumuk im simkia. Dengan orang kuat kalau nggak syade sengi kalau nak suruh komedi kam terekam. Bawa sakar lebih mana? Im kuat komedi kan orang berbelai fitri yang ni bangang jong kibrio habang yok kam hap songo bang yok kam. Dan beliau bendon lagi laki beri kemudian kam don jam. Ngaji semua yo boleh bang yo mengalung amalia. Marhamula lagi laki beri don kimlong amalia ngamur bae. Apa yo syakri. Ngaji orang ki beri hobi yo kam yo wari kam berit. Jadi kam driver, jadi kam syabida, jadi kam pion, hap semua yo kam. Lagi paulak ke yo kam. Tengok kau dari officer jengi, itip dari officer jengi di betristem, belum komited bahaya kam. Kau betristem kau balap menu kan mi yang komplain. Kau komplain kan dia misu, terbalas ada komplain kan mi responsible lagi ni hak simi dari officer du chairman.